زفستان ها دوره ما ادی سارا نه؟ مرحبا هبالنو هم بخیر هاتن ام دیسا به ویدیو تجی زانی به هورانه وکی ما دی ویدیو بوری ده گوتی از دی ویدیو ده خالین شریک او شپاندنین دنابرا پرگالا را برا او فلسفه زمانی یا هر مسی خدای قاضده گرک yani Yevnana de ve kulü. Ama jbediya em derbazî meseleye Hermes bibin, dixwazim çend tiştan kevş bikim. Ama beni xeta nekin, zêde dirêj nakin. Ev kanala zanista çareserkirina killiyên ziman û dîroka me Kurda ye. Pasar TV, kanala zanista çareserkirina killiyên nayên zanîn, yan jî bi zanebî nehatin gotin ya mirovtiyê jî. Binêrin, li gel çareserkirina killiyên ziman û dîrokê, ez zimanekî yê felsefê û zanistê pêş têxim. Bila ev şaş nefêm kirin. Niyeta min ne zimanê me ne zimanê felsefê û zanistê ye. Ez wî çê dikim. Na qet'iyen wisa fêm nekin. Ev ziman de ewla xwe de bi wezbete. Nivîs jî, şehristaniyet jî, mitolojî jî, dîn jî, felsefe û zanist jî bi vî zimanê hatine sazkirin û bi vî zimanê tevlî jiyana mirovtiyê biye. Ama ev 5000 sala bi qir qîyamet fatizkirin qedexeya qatilên qastîkên dewletvan re rû bi rû ye. Xweyên wî hatin qir kirin, coğrafya wî hat dagir kirin û ew bi xwe bi caran hat talan kirin. Per û baskên wî şikandin, talan kirin, dizîn, bi gotin û bêjeyên wî zimanê xwe saz kirin, qedexe û fatiz kirin. Ama ji sebebê pergala rabinra, mekanîzmaya parastina xwe di hilberîne, heta bi roja me xwe parast. Lê mixabin, ji sebeba ev demek dirêj e, wekû zimanê perwerdeya nivîskî nehatibî bikaranîn, qewl û pîvanên wî yên rêzimanî ji ber çavên me hatibîn wendakirin û hatibîn jî bîrkirin. Mesele ev e. Nixwe ne min tiştek lê zêde kiriye û yan jî qisûrên wî sere rastkirine. Tişta min kirî, keşifkirina avana wî ya rast e. Qewl û pîvanên wî yên hatîn wendakirin. Dibare bikim. Ev kanala felsefeya me Kurda ye. Kanala vekirina killiyên ziman û dîroka me ye. Kanala vekirina wan girîkên kur yên 5000 sala ye. Heke em dixwazin azad û serbest jiyan bibin, divê ewil em xwe nas bikin. Ev jî bi awayek rast bi naskirina ziman û çand û dîroka xwe re derbas dibe. Ji ber wê em qedr û qîmetê van xebatan bizanibin, wan destek bikin, bişopînin, bibin abûne, di rûpelên xwe de behr bikin, bikin rojev û nîqaş bikin. Vêce em dikarin derbasî dabaşa Hermes bibin. Hermes di mitolojiya Grekan de hewalgînê xudayan, parastvanê tixîban û bi taybet jî sembola ziman, zeka û zanînê ye. Beramberî wî yê di mitolojiya Roma de Merkür e. Hermes tinê ne hewalgîn e, zana ye û bi taybet temsîlvanê zanîna veşartî ye. Di hizrandina Yevnana kevin de Hermes li xala gotin dikê me'neyê û reman ve derece heybet disekine. Ji ber wê peyva hermenûtîk yanî zanista şîroveyê ji navê wî hatiye têrehkirin. İşê Hermes ne tinê fermanên xudayan bikîne mirovan.
De heman demede peymanın wan şiruve jî dike. Ev jî wî tîne rewşa amêrê wateya ewil. Rewşa amêrê wateya ewil. Rewşa haletê wateya ewil. Yani ew kesê ewil me'neyê ava dike. Felsefeya hermetik navê xwe ji Hermes Trismegistos yani Hermes'i sê cara zana digre. Ev figür hevgahandina Hermes û remza zanîna Misrê Tot e. Tot wekû xudayê nivîs zanîn û pîvanê yê Misrê tê zanîn yani tê qebîl kirin. Di serdema Helenîstîk de bi hevgahandina van her du figüran yani Hermes û Tot Hermes Trismegistos derketke meydanê. Metnên hermetik zanînên li ser yêkîtiya yên li jûr û yên li jêr. Xweliqandina gerdûnê, xwezaya mirov û rêbaza xwegihandina zanînên xudayî dihewîne. Vê remandinê bi vê hevûka navdar tîne ziman Hermes. Dibêje Qua destî superius esti sikos dikodun ferius. Yani li jûr çi hebe li jêr jî ew heye. Ev rêgez ji me re dibêje di navbera makrokosmos yani gerdûn û mikrokosmos yani mirov de hev cewhertî heye. Yani mirov modelek küçük ya gerdûnê ye. Merema me ya behskirina Hermes felsefa ya zimanî ye. De ilf û edetên hermetik de ziman tinê ne Amerîkî ragihandinê ye wekû hêzek xulekar tê dîtin. Tîp û peyv ifadeyên dünyayî yên recifînên kozmîkê ne. Tîp û peyv ifadeyên dünyayî yên recifînên kozmîkê ne. Yani her peyv tezehürkirine enerji û yan jî cewherê ilahî ye. Ji vî alî ve nêzîkatiya hermetik ya ziman sînûrên di navbera ziman û heyber de heltîne. Dîsa dixwazim vebêjim heke bîra yani bîrawetê me pergala rabin ra ya avana zimanê Kurdî o kanûnên fizîka kuantum hevre rûbirû kiribî. Li vê de çi dibêje? Ferka di navbera heyber û watê de hiltîne. Me jî eynî tiştî wê de gotibî. Di vê nêzîkatiyê de gotin tinê ne wateyê hildikirin. Di heman demê de dixuliqînin jî. Di felsefeya hermetik de ziman bi dengê mirov hêza olandinên re'edînên xudayan ya di gerdûnê de ye. Dubare bêjim ziman bi dengê mirov hêza olandinên re'edînên xudayan ya di gerdûnê de ye. Yani dengê xudayan hêza olandina dengê wa ya di gerdûnê de ye. Ji vê sebebê gotin yani logosa meşhur ya Grek ya Yunanan hem jêdera xulqîna ilahî û hem jî ya zanînê ye. Logos
هم جدر خلقین الهی و هم جیا زانینه دنابرا پرگالا رابرا و نزیکاتی زمان هرمتیک ده پارالیلتی بالکش هیه هر دو جید بیجن زمان نتنه آمیر را گهاندنه معنی کینی هلدگره لی فرقا بنیاد دویده ده یک پرگالا هرمتیک واته وکو رزونانسک کوزمیک یا جخودیت دبینه پرگالا هرمتیک واته وکو رزونانسک کوزمیک یا جخودیت دبینه یعنی دبیجه زمان ودانا جوهری الهیه پرگالا رابن را دبیجه واته نده پیویده ده تیپه ده وشارتیه گلیله یا هر تیپه هیا و هر تیپ گلیله خویا جوهری هلدگره دو ده عدد هرمتیک ده زمان تظاهیره رعراندن خدایی نه هنده به لرزاندن رجفی رعراندن یعنی لرزی رجفین خدایی نه ده پرگالا رابن را ده زمان کلیلین یاسین بینا خوزای بخونه ده پرگالا رابن را ده زمان کلیلین یاسین بینا خوزای بخونه سه پرگالا هرمتیک خود پسیره بنیاتک تئولوژیک پرگالا رابن راجی خود پسیره بنیاتک اونتولوژیک جوی سبب پرگالا رابن را فلسفه هرمتیکا کراسک میستیک لخواه کری در باز که اوه و دیگرینه زانستا خوازایا ناوند بیین وکو انجام عدد هرمس و هرمتیک جدرا پیروس یا زمان و زانینا رماندنا جهانا روش آوا سمبولیزه دیگه پرگالا رابن را تیکیلین دنابرا خوازا و زمان دا جنوی و کشف دیگه اما وکو هرمتیک اف گیردان نمیستیک خود پاسیره بنیاتک بیولوژیک و اونتولوژیک یعنی ده عدد رابن را ده زمان نه تیکل یا مروف یا بخوده را گیردان اول یا بخوازای را ifade دیگه جوی آلیوه رابن را جبو مروف واته خوازای سحب که زانستک یا چاره سرکرنا کلیله یانه رابن را جبو مروف واته خوازای سحب که ببهیزه زانستک یا چاره سرکرنا کلیله یانه ده ام چند ثانیان چاوین خواه بنوقینن دبیره خواه ده زمان ترس وگرینن و هر زمان برپنیر لأولمپیس پانتاون خدا نینه جای اولمپوس پیس گردون خوازا مروف و هر تش نجقونا زعوسی ترک درد کهوه مروفتی بچین از جوردستن مهتن کار را هبناس نبیه زانین زمان و هر تش جدو آلیته خوازا و مروف درده به یعنی ام دشینا خداین هر مسته آهنگا گردون و خوازای بجه بکن ام تئولوژی bu ontolojiye bakarin. Hangi emi bibinin dinabera felsefeya zamanı ya Hermes o pergara rabera ya zamanı kurdi da bakasi miskal hazır fark neydi? Da encam da. Dixwazim vêjî bêjim. Ez dizanım.
قسمك بازن یک گهدارن من دفهم کرن و تیگهشتنه ده زحمتین دکشینه هون هم پیف و بیجه ها فهم ناکن و هناجی شاش فهم دکن و اوجی ده بس سبب تفنا مجاره ده سری وده پارچه پارچه ببه ده سری وده دنگ قد اولان بده اوجی دهله هون دو گهدار کرنه ده زحمتین مازن بکشینن اما وکی هون جی دبینن از به کردی زمانه که زانست پیش تیخم و باور دکم دوی قاده ده قدره که جی سر کتیمه جبوه زحمت جیبه گهدار بکن و دوباره گهدار بکن و حول بدن تبنا مجاره راست فهم بکن زمان ما بزرت و سلوغان پیچ ناگه آستا حق کری انجاخ بربازک راست یا گوتن دوباره و دیسا ببه زمان زانستا گردونی وکو داوی دخوازم برسی و چند پرسین دوست المد شوپینن بدم پرانیا پرس و رخنین حاتیم کرن لسر کارانین و گوتن آیه دوسته که گوتیه تو چما نابیجی لید بیجی اما یکی خواه عاجز کریه و گوتیه هکه تو بیجی جیان دکه نه بیجی دجی از ایش آبونیتی قنالاتا درکت یکی گوتیه جرگزا نمیر جلادت بدرخان در نکه و ها نه هر پیوا از بکارتینم یا باور دکم با کردیه و یا جی ده هزرم جدیلا پیوه که دست چیکری بکار بینم یا تیزانین بکار بینم باشتره دو مسئله رگازا نمر جلادت بدرخان یا تو بحث دکی نه رگاز ریبازه یعنی انتمه برای عزیز هکه داباش زمان به جلادت بدرخان تا جا سر میه اما جلادت فقیر نگوتی حتی به حتی کم و قصیرن خواد بن عبای من ده بشیرن نگوتی هر گوتنا جناب لحوه من در کتین کلام خدایی نه او پیروزه نگوتی ببین صوفیه درگاه در مالا من ده شرطن 1932 ده یاج جلادت هاتی کرد و یاج مجیده خواستن ام آلاوی دا چکاندی بلندتر بکن هکی وکی تد هزری زاناتی و زانست پیش کتی بیا ین لحنبر ایساق نوتون آلبرت آیشتاین نعلت گریبینا اما یه آلا نوتون گهاندی لود که آینشتاین یا سیامین و یا هری گرینگ جی کرم آخوا و خاله ده بیر آخوا ده قید بکن بکولن پرسگیره که ما یا برزمان اصیل یا کردی را نه تکنیکی آوانیه یعنی بنیاتیه ترکیه و یا پسالدر یا پسال او یا زمان ما شهد که پریشان دیگه اوه مسئله تعریف و کورا یا فیله هیه از این مسئله شاره بیشو دبیجن 4 کور برنه جم فیله کی یکی دست خدا تشک فیل گوتیه ولاستونه یکی دست خدا گوهی گوتیه مارشکه یکی دست خود دایا بدن آوی یعنی تنش داوی گوتیه اف دیواره یکی جی دست خود دایا
لوله یا پوزیوی گوتی اولا مارک یعنی ده انجام ده ام وکی کوری فیل تعریف کری لزمان خواه ننیرن زمان توایتیه که اج ورد بیجم واتن نل پیوی لطیبه هاتیه بار کرن پی بپرگالا را پیکاتیه که اف زانستا فیلولوژیا روژا مده همسالی وینینه میناگه که وینینه اما تو چی؟ کاتا چی ما گوتیه اما آن لی جیان دکیم آن جیان دجیم یو من قنال ده يعني قنال المدى هاولت كارن تماشاشي بكين دوستا هاولن تخوازن من بتايبت سرفي بيوا دجي بجي جيان دكا جيان دبا فيديو چيكرنا بلاي عزيز جيان دكا تركيا و yaşatıyor جيان دبا تركيا و yaşıyor لوی زمان کردی لسر دلینگا هاتیا آوای کرن لسر لینگی یعنی دوالیته لسر دوالیته بی و کر هاتیا آوای کرن تشتا بخوا خوازایی چه به بیه یا آلی وی بیه و چه به کره او قص قراله دوسته که گوتیا او لرحي كردية منارني رحي كردية مو كردية تانينة أو كردي بيوان نوي خط نوي انصور هنا بيوان نوي پر توجو دجوار هنا پر كرش هنا أما نزانه يعني أم وكي كوري فيلي تعريف تكا أم خواز زمان تعريف بكا وتشتاك جدا أما بيوان نوي زماني هنا وكي ما عد فكريا قرا رزمان آوی زمانی نه جلادت بدرخوان چی کد یعنی بریا سومرا به هزار سالان ستین کرد او رزمان چی کرنه او رزمان نای گوهرده او ویجی بیجم پرتی گوتن خوازم دوباره بیجم ها جبو ام دفوکا خواه نزانین خواه وشیره ام ده بیجن زمان دو گوه زمان به دمیره تی گوهردن کردی به دمیره نای گوهرد جروج اول چه هات بچه کرن هاجی هم نای گوهرد واتل تیپه هات یا گوهرد بار کرن نای کاره واره گوهرد حتی به ویدیو یکتن بمینن ده خیر و خوشیده بخاطره